Pozdravite druge Jovu. Momci, čekajte s pjesmom i ovo će sad da nam se obrati. Mnogo sam počešćen sa ovim da sam tako nešto vas zdrave, vesele i želim da se još koju godinu naprijed budemo zajedno sa skupa. Ja nisam govorio neki i verujte da sam toliko uzbuđen. To se nalazi među malo mladima, već je tradicija ovakvoga sastanja biti buduće još brojnija. Budite pozdravljeni i sretno. Sad mi je doktor, sad će doktor uzeti mikrofon da najavi i on neke svoje momke. Dragi moji Kozarčani,